Pozdrav svima! Emitiramo iz središta Kabom Citya gdje ćemo vidjeti utrku stoljeća! Heroj protiv zlikovaca! Unatoč lošem vremenu tribine su grcate! Heroji bodre svoju momčad! I zlikovci podižu galamu! U boksu možete vidjeti Mr. Kinga, uglednog šefa Kabom Citya, koji je imao sjajnu ideju i organizirao ovu utrku! Kako se usuđuješ? Ne daj se isprovocirati, Flame Spark! Zapamtite, Mr. King obećao je osloboditi heroj koji se natječu ako pobjede u utrci. Ekipa, što mislite o tome? Hoće li heroj pobjediti u utrci i osvojiti slobodu? Pa naravno da to neće. Jeste li čuli ovo, heroj? Izgubit ćete! On nikada neće pustiti vaše natjecatelje. Naši zlikovci su jako dobro raspoloženi, a ideja da se organizira utrka kako bi ih motivirala očito djeluje. Hvala, šefe! A sada trebamo pobijediti. Gotovo sam siguran u to, šefe! Nadam se, profesore, za naše dobro. Zapamtite, natjecatelj koji stigne prvi na cilj nosi pobjedu svom timu. A sada pogledajmo malo tim heroji! Prije svega imamo Tornado Spike'a, snažan kao tornado, brz kao metak. Sljedeće vozilo je Blaster Punch, toliko moćno da ostavlja svoje rivale u šoku. A u timu zlikovaca imamo Battle Claw, svojim mehaničkim kliještima može zgrabiti sve što vidi. I konačno, tu je Rolling Chop, snažan i izuzetno učinkovit u gnječanju. Vjerujem u tvoj talent da sabotiraš utrku herojima. Nećemo vas iznevjeriti, profesore K. Neka utrka počne sad! 4 vozila započinju utrku! Zlikovci su spremni igrati prljavo! Unatoč tome Blaster Punch uspijeva preuzeti vodstvo! Heroji izazivaju oduševljenje publike! Nevjerojatno! Blaster Punch uspijeva se probiti naprijed! Pogledajte kako se njegov vozač Shineblock samopouzdano smije! Izađi van! Skini ove smiješne sunčane naočale, zar ne vidiš da je oblačno? Blaster Punch priprema se za vožnju oko zavoja! Ali što je ovo? Na kraju zavoja je zlikovac! Mislim da je to Racer! Stari, ovaj osmijeh ću ti zalediti! Nevjerojatno! S Racerovim smrznutim šipkama Shineblock je izgubio kontrolu nad svojim vozilom! Blaster Punch vrti se poput zvrka! Međutim, dogodilo se nešto neočekivano! Blaster Punch spektakularno se sudara s Rolling Chopom, koji je stigao odmah nakon njega! Ostala vozila ih prestižu, a Shineblock i Bud Savler završavaju krug kao zadnji! Pažnja, ovo nije kraj, Shineblock i Bud Savler pucaju svojim Blaster Jetima! Helmut Speed vozi Blaster Jet superheroja! I uspijeva preuzeti vodstvo! Acid Cryba je drugi i sprema se na bacanje diska prema Helmut Speedu! Voliš li igrati frisbee? Naravno, ali ne s tobom. Zlikovci bacaju disk prema heroju! Superheroj se vješto izmiče! Doduše, ne vidi da je zlikovac Tape Death na granici staze! Što li do smjera? U velikoj si nevolji! Čekaj! Helmut Speed Blaster Jet ima čudnu traku, radi koje je izgubio kontrolu i... sudara se s Acid Crybajem koji je bio odmah iza njega! Oba Blaster Jeta ispadaju iz utrke! Kakva utrka, ljudi moji, kakva predstava! I povrh toga! Čini se da se počinje razvedravati! Je li moguće da će ovaj dan završiti sunčano? Prokleti heroji! Pažnja! Tornado Spike i Battle Claw bore se za prvo mjesto!
Došlo je vrijeme da se ti umješaš. Na vašu zapovjed, šefe. Trenutak, opet možemo vidjeti zlikovca na granici staze. To je Blaster koji spaljuje ljepilo na zemlju. Tornado Spike upravo prolazi ovuda i sad se zalijepio za asfalti. Sudara se s Metal Glavom koji je bio odmah iza njega. Još 2 vozila su razbijena u komade. Što znači da su sada ostali samo Blaster Punch za heroje i Rolling Chop za zlikovce. Oba vozila stoje jedno uz drugog. Ni Bud Sowler ni Shine Block ne žele biti prvi. Boje se napada svog rivala. Ako me prestigneš, ubrzat ću i samnjeću te u kašu sa svojim rotirajućim kotačima. Ako ti mene pokušaš pretići, opalit ću te šakom i ukočit ćeš se poput kipa. Kako li će ovo završiti? Cilj je sve bliže. Odustani, Shine Block. Nikada, Naročito jer je sunčan dan. Što? Bud Sowler je izgleda zaslijepljen sunčevom svjetlošću. Shine Block koristi ovu zbunjujuću prednost. Iznenada ubrzava nevjerojatnom snagom i prestiže zlikovca. Shine Block glasno klizi okrećući se oko sebe i udara uppercut prema Bud Sowleru. Kakav udarac, ljudi moji! Vozilo zlikovca se prevrće više puta i izliče sa staze. Blaster Punch prelazi ciljnu liniju, a pobjednici su... Krivo je loše vrijeme. Gdje je taj prokleti profesorka? Kad ga vidim, morat će mi puno toga objasniti. Mr. King se upravo ustaje i ide prema publici. Čitav stadion šuti. Građani Kabom Citya, heroji, zlikovci. Obećao sam da ću pustiti heroje natjecatelje ako pobjede u utrci. I heroji su pobjedili. Ali igrajući nepošteno. Zato neću osloboditi nikoga. Svi će biti zatvoreni u ćelijama Clank Corpa. Ti zlikovci nikada ne održe svoju riječ. Pa, ovo je zaista neočekivano. To je potpuno fair. Svi smo vidjeli kako je Shine Block imao prednost zbog sunčanih naočala. U svakom slučaju, vrijeme je da se oprostimo iz okruga Kabom Citya. Pozdrav i ugodno popodne vam želimo. Je li ovo bilo u redu? Da, hvala Bogu. Sad me Mr. King neće zatvoriti, zar ne? Pa rekao sam sve što ste željeli, to sam sve rekao, pa nemojte, pa dajte, molim vas.